MeghalayaPost.news. Palat aswa Ngut ki Koidi kila Lait Phet Naka ke Phatok hapok ke Nongbah jong ke Pakistan. Hadin ke Jingkhie Jumai ne ke step jong ke Lait Terik ujliu. Daki hajar Ngut ki Koidi kila penprai ki Jingkhang haki jakaset yaki bat ki Jingkhang kila pra hadin ba kila yos ngoi ke Jingkhie ujumai bat ke Jingkhie ki kenro hapok ke Malir jil hapok ke Rashi. Kita ki Koidi kila sedang menperta na ki jaka ba kila aset haka por steng miet. Namar ke Jingshap ting yok ke building kan tua halor jongki. Hadin ba ke Khihwin haka ke Phatok kala kala long ke Basarkhei. Tat adu ba ki bor pahara kila maham na ke basiat kuli syasuny. Kat babun kila lik phai biang sapok ki kamera jongki. Hendrei kumba arspa kan rengut kila tur sa kherdop jong ke Phatok mansim kebu wan phat krat senon. Na pedeng kitu ki bala Lait Phet na Phatok ki pulit kila yok ban kembiang kumba prapo Ngut ki Koidi ba ke Jingthwet kerangya chakmat ban lapden pat saya sispa lai pungut ki badang Lait Phet ha ke Jingkhendra we Koidi ulayap bat arngut ki officer pahara Phatok kila mensau. ये रोड पे मुकम्मल रोड पे सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले केजी की तलाश में बाहर निकले। फायरिंग की आवाजें सुन सकते हैं आप लोग। वो एक केजी को पकड़ के लेके जा रहा है पुलिस वाला। ये देख ये बच्चे जेल से भागे होंगे। कल दीवार गिरी है। ये सारे कैदी है। इनको पकड़ा अभी नजर पंप पे और अभी इसको हवाले कर पुलिस बहुत ज्यादा भागे। MeghalayaPost.news.